timphunga ngivusele endvuneni. Ngicela ukuthi sale silungisa sitowuvula umhlangano ngemthandazo. Sikhumbuzo. Ngicela ukuthi sivuleni umhlangano ngemthandazo. Nkulunkulu mnikati wemandla onke, siyathandaza ukuthi lo msebenzi lesitowenda lamhla la komitini ube phansi kwesandla sakho, uphakamise luthumo kuwe kuze kuhlonipheke inkosi kusitakale nesive seMaswati. Amen. Ngithi angibingelele formally phinze njalo ngiti introduce mina libito lami nginguSenator Lindiwe Ngwenya. Ngibike nekwekuthi substantive chair uyeda kukhona la ujikeka wengceke udokotela utawusikhanza ekhatsi bese letinye timphunga tinalomnye umsebenzi lapho iParliament ibatfume khona. Ngindawucela ukuthi ngi-introduce laba labasedvutane kwami la eceleni kwami ngu-Isabel Ngobeni lo mabhalane wetfu lona bese la eceleni kuna Thamsanqa Nkambule planning officer lapha ekucaleni mshiya lawyer kuna Senator Dr. Motsa bese lo landzelako ngu-Senator Chief Ndlangamandla. Emuva sina Senator Deputy President Babemdluli. Ngindawucela ke ndvuna ukuthi ngoba cishe sowuhleti nabo bonke nawe utaba introducer in the interest of time kukahle lokuthi si ba introduce ngoba asisekho lesikhathi sekuthi oh mina ngingibani ngiyabingelela, it's time consuming sesiyawa not unless ukhona lo musha lofikako ngoba nje nangidawuthi akayalithathe Nkambule umsuthu la utawuthi mina ngithamsanqa Nkambule ucala athi ngiyabingelela sihlalo ngiyabingelela kubani a good 3 minutes uyaphela so ngidawucela ke ukuthi indvuna lehloniphekile usi introduce lebona Nkosi nangabe awukhona ngicabanga ukuthi PS soyabathi bonke angaku introducela Nkosi. Asibonge kakhulu Chairperson sibonge ukuthola lelithuba lekuba lapha. Ngicabanga ukuthi in the interest of time Chairperson na PS phela mshala kithi yena ngicabanga ukuthi nasingasho nje ukuthi ngilonkokhela ngakaDlamini ngise ministry qedzile ngabe solo ukuthi ngiyabingelela bekunene kunjani uthini PS. Cha kuyavakala Nkosi ngicela ukuthi nintethule ngingi-PS welitiko ngingibani lokuphi kanjalo njalo ningasabingeleli siyabonga. Ngulindiwe Mbingo PS Natural. Ngixolile Nxumalo Principal Economist etiko ngiyabonga mtsha. Nginguthulile Ngwenya, Acting Under Secretary Admin. Nginguthabile Nkosi, Director of Energy Department Ministry. Libito Musa Shongwe, General Manager Strategy and Communications, Eswatini National Petroleum Company. Jane Matebula, Financial Controller etiko. Musa Nkosi Mwelasa, Chief Water Engineer Services, Department of Water Affairs. Makosin Koza, Director of Water Affairs.
Phumuzi Mazia, Acting MD, EEC. Danele Habangan, Acting General Manager Regulation, ESERA. Skhumbuzo Tabete, CEO, ISERA. Pamela Mota, Land Administrator at DIGO. Moses Mbila, Chief Property Valuer. Domfuti Dlamini, Chief Geologist. Dr. Nowan Hleko, Commissioner of Mines. Sibusiso Dlamini, Senior Geologist. Jolly Vilagati, Crown Conveyancer. Makhosazana Dlamini, General Manager Finance, ESERA. Susana Mondlane, Acting CFO, Eswatini National Petroleum Company. Maja Kumalo, Social Specialist from EWSC. Hlobile Jele, PR and Communications, EWSC. Angeline Matenjwa, Rural Water Coordinator, EWSC. Zanele Dlamini, Key Accounts Manager, EWSC. Lobster Dlamini, EWSC, Director Customer Management. Thank you. Nozipho Vilakati, Registrar of Deeds. Cha sibonge kakhulu ema-introductions. Sengingacela ndvuna lehloniphekile ukuthi usithulele umbiko wakho. Ungasukuma noma uhlale kutaba kuwe ukuthi nguphi la comfortable khona. Asibonge sihlalo. Ngicabanga ukuthi indawo uhlala phansi sicela ukucela kanjalo. Sihlalo sibonge lithuba lekuthi sitobika umbiko we first quarter. Lesibuka ukuthi awutuba mkhulu kakhulu ngalokwekuthi ikota isaqala kusebenza kusaqala kusengakabi netinto letinkulu letendekako. Utawukhanza nje lokunengi nje kusengaqala nokuqala ngalokuthi vele usesekusha sengapheli i-first quarter kahle hle. Madam Chair, ngabika ukuthi ama departments onke esinawo aphelele, i-ministry iphelele, ngako ke imbuzo nje lengahle khona sidayi dama kuyiphendula. Nekuthi ke sicabanga ukuthi lokukhulu ngilokuthi sithole lembuzo kunaloko ukuthi sikhulume kakhulu ngobe umbiko siufakile lapha ekhaya sawubeka ukuthi emalunga abuke so that nasifika lapha kutoba ngilokufishane nemibuzo base bayilungisile. Madam Chair, ngidawuqala ngibike lokukhona lokwendekako enakhweni ministry yasebenta kusesekuhle kusede lokubile singakubika lokunjani. Kuyokuqala nje Madam Chair ngisho ukuthi indawo hamba ngikhulume nje ngale report mbamba ikona ilapho itafuleni kuwe ibhaliwe kulinye ngalinye lelungu. Kepha nje nawuthatha ama highlights. Esigabeni ke sekusebenta kwekuthi i-revenue ngobe lelitiko liyasebenta lisasebenta kube khona lapho thola khona imali thola khona tikoleka imali khona on behalf of government. Ngasho nje lapho ukuthi kube ngi-42 million for this quarter lebonakala ukuthi sirecordile. Imali lelo eqhamuke etintweni khanza ukuthi like bo stamp duty, bo fuel levy, electricity levy, mining permits, nema transfers, uvama kuba khona le transfers. Nangengidla lapho ngingene ku energy wena kunene. I-energy ngicale ihlukene kabili, ikhona electricity, ikhona le babaka NPC be oil be petrol. Ngidawuqala ngale petrol keke. Lapha angibike kuthi njengoba siphuma ebubini vele
lesi sengaphumi kubo lobubi bema prices kwenyuka kakhulu njobe solenyuka asayehla phindze enyuka futhi aphindze yehla lama situations langiwona adala lokhu losho ukuthi lebo Strait of Hormuz nabo Russia na Ukraine Solomon tibambene etulu kuyakhulunywa akuvuana kahle losho ukuthi ke ama prices Solomon akehle asesigabeni sekuthi nekuwabuka nowabuka ukuthi embili kuyapi kusenebe umnyama kusengaqhazeki nje ukuthi kungacoca sikata kwehla okumba setawukhuphuka what's most likely now kwekuthi kungenteka akhuphuke futhi njengoba Solomon kukhulumisana akukho kahle kulamave langu4 leyangiwona adalele sinjiyana ngikucabana kwawo udalele simo lesikhona siyabonga nje ke engwenyameni lesakhele lesikhwama kuthi la kangwane uma kukhuphuka petrol njobe sola khuphuka na khuphuka lo petrol ungasikhuphukeli kakhulu njengoba nje bekwenteka ukhanza ukuthi na uqathanisa nemave lamanengi awuvele cha bukhuphuka nakithi kepha bongakhuphuki njengoba ufanele ukhuphuke lesikhwama ke sitile kakhulu ngingasho nje Madam Chair kuthi kulesikhathi lesifishana kangaka I think about 3 months lesikhwama sesibhadale imali lenganga 430 million lechamuka kulesikhwama lesi stabilization ukuthi ukukhuphuka kungakhuphuka kakhulu osho ukuthi uhulumende bese ufaka imali kulokuthi nangabekisa nje ukuthi sinkwa sibita 20 rand sesisuka sisibita 30 rand 30 malangeni nasithi imali 30 malangeni athi ke uhulumende cha mina ndawufaka mbelo 5 noma khuphuka kungenci la 25 into lenjalo losho ukuthi ke sibhadale nyalo nje 430 million kuleti nyanga leti nsathu etendlulile ngikhuluma nje ke sina 147 million lengiyena simprocessa nyalo kubhadala for inyanga lephelile osho ukuthi ngiJuly imali lesinayo lesikhwama nyalo singakufihlela Madam Chair 860 million lobonakala ukuthi ugadzele ngodi ukuthi nakukhuphuka futhi sidawuthatha kuyo kuvikela live lengwenyama ukuthi lingalimali kakhulu lo 860 million utawuthatha isikhathi ngiyabona lesabo 4 to 5 months nangabe akusiko umkhuhlane omkhulu kakhulu otawuvela lo 860 ke mncane nakamncane kakhulu uyasesabisa kokuthi ingabe akungenca labo 4 months Solomon kungaka khulunyiswana kahle that's one Madam Chair ngasho ukuthi we are grateful as a ministry and the industry ukuthi lama oil companies asesigabeni sekuthi asibambisile itolo esikhuluma nawo njengoba nje ke nanyalo sikhuluma nawo ukuthi cha umsebenzi uhambe kahle ngoba lokumqoka ukuthi ekugcineni petrol abe khona esiveni bonakala sinawe egarage uyamthola ne price ke ibe ngileyo licishe ikhulumiseka nangenqa lapho Madam Chair ngene ku strategic oil reserve lokhanya ukuthi ke vele ngala ma gigabyte letenteka kokulamalanga kuyakhanya kusebaleni ukuthi strategic oil reserve sisitsingile nyalo sisitsingile itolo sithatsinga kusasa ngako ke ngasho ukuthi kwakhiwa kwasonyalo sesiku 20% ku 20% sikhathi lesikalelele sona labantu
kufanele ukuthi ngabe siku 16.7%. Kepha kasho ukuthi ke ingembili le construction kunalesikhathi lefuthi ngaba kuso. Osho ukuthi lokho kuhle lokho. Sine bantu ke ema companies la sebenza kolapho lang 8 nyalo ema local subcontractors la faka umsebenzi. Kuyabonakala ukuthi ke besicela nje ukuthi iportfolio mhla ka 20 August osho ukuthi evile litako seyisuke nayo sidabe sihambe nama MPs futhi sesiyobuka ukuthi lesawubuka ukuthi lo msebenzi uhamba njani uyaqhubeka yini unjani. Madam Chair, ngisakhuluma ngale strategic oil reserve uyakhumbula ukuthi sing 60 days na sing 60 days losho ukuthi naso ukubuka mbamba sesincane sitaba sincane besibukile ukuthi ingabe singengedwa yini siye ku 90 days sisakukhuluma lokho kutawubuya beParliament kukhulunywe ukuthi ngabe kuhamba njani. Sine ma inquiries ke vele la serious from emavela amanye lathi afuna acela kwakha ema reserves awo nawo la kangwane ato supply iAfrica from la kangwane supply SADC supply isakhungala bonakala ukuthi bane base la labanye bathi bede nje footing lapha eAfrica osho ukuthi bafuna kusebenzela from la lokusho ukuthi ke at the end of the day Madam Chair leli pipe la gesi osho ukuthi gas and oil lelisuke eMozambique lidenga la vele isidingo salo sitaba khona sinenhlanhla ukuthi kuphela bakhona nalaba bantu laba ne interest ekwakha leli pipe ukuthi sibambisane nabo nase bakhona ke nakhona Madam Chair sitawubuya sitobika la eParliament ukuthi kuhamba njani nangabika blending of petrol joba petrol sekunemkhankaso ukuthi akangabi kulolo petrol akuhlanganiswe nalo lokuqhamuka emobeni bonakala ukuthi ke bese sekwento ka petrol kancane elamanye amave nje sawafaka up to 50% 60% kube ngilo mhludo wemoba ukuthi kubonakala ukuthi uba petrol njengoba nje kungaba kuhle kakhulu vele kube petrol siyadilimela njengoba simlima nje nanyalo seyingcile ke lenzaba leyo ku House of Assembly yefika nala sesesigabeni nyalo sekuthi sitabane ukuthi ema senators ayibuke lenzaba sinesikhala nje nabo kuleli viki litako nangicabanga lapho sitawube sinabo ama senators sibachazela ukuthi lo msebenzi utawuhamba njani before ifinalize lenzaba. Uyangikhumbuza lapha madam uthi ngilesihlanu lo lesikuye ngiyabonga Madam Chair. Nangabika ke ngenzaba ngisho ukuthi ngiseselapha ku petrol kunenzaba Madam Chair nawo lo siwangikhulumisa ngayo nalamanye malunga langikhulumisile ngayo yalapha ka Gulp na eTeten lapho sekune installment sa 6 months khona sicabanga ukuthi indzaba lena lesitayisukela masinyane ivele siqethe ngobe kunebantu abahlele ekhaya solo bahlala 6 months ago bahlala ngekuthi kwacabana lababili ema giants ke lawo akalambi akanjani thina sisebenzako siyalimala nelive liyalimala ngeservice sithatha ke siyiministry ke ukuthi cha lenzaba sitayithatha le sitawubuya sitoyibika la kuna khwinti sihamba kanjani sesiwafakile ama fillers
sabona ukuthi cha ungathi iyasebenzeka ingasebenzeka sisesabaqoqoqisa labe kunene. Nangakhuluma ngephephile gas Madam Chair, ngasho ukuthi phephile uyasebenza and uyanaba la kaNgwane. Nake naba ke kuyasho ukuthi kupheka kutawa malula bomake faster futhi smoke tababete letintuthu lobonakala ukuthi ke nemaphaphu atawusinza. Madam Chair, environment in terms of ekulimateni tihlahla sicabanga ukuthi itawusinza impela nayo. Nasengena ke Madam ku rural electrification elekutaka gas ngicala ngaletete rural electrification. Electrification Madam Chair kunenzaba ukuthi kunetikim taka REAF le rural electrification leyo leti approviwe in 2011 ku phase 6 na 6,094 leti approviwe letika accent. Leti kim ke Madam Chair kunokukhala ukuthi awu tiyephuta tisebenti kahle kumatima bantu bakhala nendlu iyakhala ikhala cishe ngesikhathi. Ngingasho ukuthi sithethe lithuba sawuhlola ukuthi ngabe kwendeke njani. Sahlala phansi na EEC, sahlala phansi na ESERA ukuthi ngabe kwende njani. Sikhanzile ke ukuthi ke Madam Chair lokwephuta kwakha letikimu naloku tisebenta kubangwe ukuthi laba labasinika le mali baba nema parameters losho ukuthi ke lona longina tawufaka lo msebenzi kufatansi ema qualifications akhe athini icapacity yakithini labanenge ke abakhona ngale capacity losho ukuthi ke vele bafail bancane ke labangibona baphumelelako. Ukhanza sinemigwaco ke leyakhona akuhambeki ngoba ngile emahlanzeni lapho sikhuluma khona. Kulokunye ke Madam Chair nithi ngiyefika le lapho kufutini ufaka lo gas khona. Ngikhanze ukuthi lama customer lo lonto umfakela lo gas akasi ready. Uthi bekunene senibuye kumbe elivikini letako kumbe kunjani njanyana readiness nje customer ikhansi kayikho. I material ke nayo beyinenkinga the supply ukhanze ukuthi kayifiki kahle kanti ke netimali ukhanze sometimes if I cash flow seyinenkinga leyibekako mbamba sibese sesicela ke schedule ku EEC Madam Chair kuthi azibasibekele baleni ukuthi kutakwendeka ini nini takwendeka ini nini njani. Le schedule ke ema honorable senators uma afuna kusibona singasiveta sikhona silapha ka EEC sihleli phansi nabo sabuka ukuthi kunjani. Losho ukuthi ke uma sengasefikwa lengakini njani njanyana njengoba sesibhalele schedule sicela ukuthi sithinzane sibonisana ukuthi njani. Madam Chair, nangikhuluma ngendzaba takagezi singasho ukuthi solo gezi simthenga ngaphandle lomnengi 70% solo uphuma ngaphandle. Nangaphuma ngaphandle gezi Madam Chair sakha only 30% now. Utawukhumbula ke Madam Chair ukuthi ingosi nayikhuluma lapha nayivula iParliament ithite uma kushaya 2028 isesigabeni futhi livele at least sala sifika 50% ngobe lokuthi simlanze ngaphandle gezi kuyasidulela vele ke kudulile kakhulu futhi Madam Chair. Sisesigabeni sekuthi ke kwenda lo msebenzi loyo kunema plans lakhiwako
lengitakubalela wona ngisho ukuthi sinibheke 40 megawatts lochamuka eUbombo, sibheke 13 megawatts lochamuka kuMagulo Maguduza, lo sa 65% complete. Lo 40 megawatts wase Ubombo soqalile kwakhiwa. Kunetikim ke te solar eting 75 megawatts. Lokhanza ukuthi ke letinzathu takhona setiqalile Madam Chair kusebenza. Madam Chair, na simunye bekatsite by kule minyaka yona letako utawufaka 50 megawatts. Kepha ke kuloko lesikhanya ukuthi sikhiphe lokwesimunye nasikhipha lokwesimunye lokusenkaqali sesibuka lo loqalile sibheke ukuthi by 2028 2029 sibe sesifikile ku 82%. Kepha ke next year, which is in 2028 stabe 665, 2029 stabe 210 megawatts local production. Lo sho ukuthi ke Madam Chair siya sebenda lesibambisene nabo etingonini lapha nalapha kuyasebenzeka. The target mbamba by 2028 ithi 188 megawatts. Ngasho ke Madam Chair ukuthi nasikhuluma ngagesi sisecele laba baka AEC ukuthi babambisene na eSera basifunele nje ibattery labangayithola khona lobonakala ukuthi ibattery itabo faka lo battery lo gesi kumbe ebusuku kumbe emini nase simdzinga simthole khona kutokuhlanganisa lokuphela lokuthi gesi wonke achamuke lapha ekhaya. Sikujakile lokuthi vele gesi abusukela ekhaya wonke ungasuku ngaphandle. Nangabe simthola ngaphandle abe ngiloshiphile lesitamfaka lapha kule battery. Lo battery bese ngona sitawuthatha khona nase simdzinga asadulile osiyaphuma ke khona. Ngasho ukuthi ke lokunye lesikwentile sibaka AEC ngilokuthi laba lasebane ma solar etindzaweni tabo etindlini tabo lesesivumelene nabo sesiyakwati kumthenga gesi kubo ngendlela sivumelene ngayo sitamthenga njani bese ke kuyabhadalwana kuloku gezi lonjiyana sekuqalile vele lokubonakala ukuthi kephana ungeke ukwente ke wedwana futhi uhlale phansi na EC nalama connections nibonisane ukuthi nitawafaka njani abe ngawo ngoba kuyingodi kufaka ukuthi fakela nje angekho EC. Madam Chair, tindzaba taka Land Control Board umsebenzi uyaqhubeka lapho ema certificates Solomona ayafakwa bo surveyor general bayasebenta i-conveyancing ikhona yasentshetwa ma-faculties nje lang 26 aphumile property evaluation solo kuyasebenta njengoba bese ngishite surveyor general solo usemsebentini. Nangibuya kuto temhlaba Madam Chair sinenzaba ye land policy lengisengayibika nayitolo. Land policy ke sitayibika vele songesikhathi until ize ibonakala ukuthi iyayithola indlela lebheka lekhanyako. Sisitwa lapho ngiyo UNDP ne IFAD lebebonakala ukuthi basinika imali tekubusisa leso sifuna kubuka abangeni bona kude nemqondweni bawufakako
sibuke eMaswati nje kweMaswati odwana la ngona atawubuka le umsebenzi ukuthi uhamba kanjani asithe iministry ukuthi ositakala emakhosi kusitakale live bonakale ukuthi unjani labadzala ke bayatiswa ngaso sonke isitebhisi sente kwako akusiko ukuthi bese sitendela todwana ngoba live siyathi sonke ukuthi likhungelwe kuphi alisilo nje ukuthi lisebaleni ngisho ke Madam Chair ukuthi kusasenjetwa kuloko bese ke kuba nemonakalo lengitawubika Madam Chair ukuthi uhulumende itolo uthi tena kakhala amadam bomaguga dam boluphosho bolubanibani khona nje lelinye bathi lubovane dam lapho uhulumende ususe bantu waba recyclisha wabalungiselela balungu nyalo na uhamba lapho kunebantu lebakhile kabusha bakhe lapho bangahle bamuke nalamanti futhi bakhe lapho bonakala ukuthi nalo kuhlala kwabo lapho akusiko lokulungile ngoba phela kwakhiwe mina kunama drainage systems lapha la ngena kulamanti wena ngemehlo yakho ngeke ubone ukuthi kuyafika lamehlweni lamandini kepha ke siyati lawyer ngaloko nasi lawyer ke bekunene singemaswati sithi nje laba babekile lapho etindzaweni nje labanye sebalima la eceleni kwalamandi kanzi phela konke lokho dindonga leto noma ngathi sishasha wena uthi etshani wena dindonga taleli dam leti natural letakha ukuthi kunjani naso kususile lokho sowugangile mbamba kuneganga ke lokunjalo Madam Chair lesisetaku thathela tinyawo na ukubona ukuthi sikuthini labanye baze bakhe ngisho netindlo lobonakala ukuthi hey tiyesabe kade inkulu kepha ke vele kufanele tisuke ngaloko ukuthi indzawo lengafanele kwakhelwa tinto nawuthatha labo French drain nje uthatha laba bo ma-pit latrines uthatha lokwa nalokwa lo mfula le madam ayonakala difo leto etingathiwani nasingena ka water Madam Chair kusebenza ka water EWC na rural water kuhle kuyanqomeka ngisho ukuthi sesingathola nje imbuzo longasho bekhona malunga ngicabanga ukuthi lapho lesikhulumile kukhona lapha kule preamble kanye nebhukwini ukuthi kwente njani kwentwe ini lokungakusho nje ka water indzaba ukuthi lamanti laqhamuka lapha eluphohlo sisawalungisa vele ukuthi ahambe ayofika eMbabane njengoba nje kuna El Nino kuyabonakala ukuthi leli dam lesidla kulo le eHawan lingashe libe nenkingi nabe El Nino utaba kunesimo lesibhekekile losho ukuthi ke siyalungiselela ke ukuthi luphohlo lukwadi ukuthela eMbabane vele nje sisawubuka nje khona kuleli viki lelitako nabo baka water ukuthi njani sibhekile ukuthi ke umsebenzi omkhulu otawusebenzeka solo sebenza naye ke World Vision madam nabo bonke ke labanye lesebenza nabo kuTemandi bo World Bank AFDB bo DPSA macro projects World Vision Eswatini Thirst Project Republic of China and Taiwan EWADE Eswatini Water Services Corporation UNICEF and banengi Madam Chair lesisebenza nawo solo siphasive eMandi nasihamba lengaphandle bayadumisa ukuthi eMaswati lamanengi ayawathola eMandi kepha ke njengoba ngishito nayidolo ingwenyama nesibaya sisithume ukuthi
nakuseneliswati linye lelinganathi emandla ahlobile umsebenzi usemkhulu kakhulu sisesigabeni esinjalo ke wona kunene sisesigabeni sekuthi ke EWC na rural water vele abathatha isigaba sekuhlangana lokho kukhulunywe eParliament yakhulunywa nase cabinet kepha ke kusendiwa lesigaba sekuthi kusabukwa ukuthi kuhlanganwa njani kanjani kuto usebenzeka kahle ungathi usebahlangene ukuthi oh vele kwa21 vele la kuyalungiswa indzaba ke yakalomahasha njoba bale ngesheya kaNomatsha bacela ukuthi bakha imandi la kaNgwane kude imandi ngale kaNomatsha lo msebenzi loyo kwathiwa nakakhwaya ipipe litawunathisa eMaswati phindze linathise ngale so uphelile ke lo msebenzi waleli pipe uphele ukuthi nakuphela lenyanga nje yaAugust leli pipe le main line ibe seyiphelile losho ukuthi ke iSwatini naseMozambique sebatawuthatha ke timbambo ke kuphume timbambo kutona ukuthi asive losho ukuthi ke kutawusebenza kanjalo indzaba eshiselweni emandi asatawuphela September 26 njothi lenyanga letako kutabe kuphela umsebenzi kamanzini kule project lenkulu yakhona seyiku 92% yona ke iphela ngaOctober tinkinga tibangwe ukuthi ke khona bekuhle kunyamalala labantu labakhulu labangibona ba labo engineer kepha ke that has since been resolved kanye ke nematshe lapha phansi bokhanza ukuthi ngawo la bese saya kanzini yageka yokuba njani kanti nanibuka la ngetulweni khanza ukuthi ndawo uhamba nje ngelipipe letiphelela nasingena kuba geological mines Chairperson singasho ukuthi kuyasenjetwa timine etibenzako etikhona le ngitshelwe ngato ting 3 Madam Chair leti approviwe for umsebenzi ting 5 1 for iron ore and 4 for coal Madam Chair umbuzo lomunye ungababuza ukuthi bangaki bantu lapha mining na labaqashiwe ngithi nangibuta namuhla ekuseni kwakhanza ukuthi estimate le most accurate ngulo 4100 webantu asetihlangane tonke etimine lokho nje kunalo 4 lomunye wetimine letinsha leti singaqala ukusebenza sicebe kusibheka ukuthi umsebenzi webantu uchubeke ube khona solo ke sesigabeni sokuthi icompliance yalabo betimine ikhule ibe kwadi ukuthi sibambisana kusho ukuthi lebakhokhile kureporteke kahle lebakuthengisile kureporteke kahle Madam Chair ngathi i-report yami icishe ima lapho kepha ke nange ama challenges lesinawo khona lapha ka Ministry of Natural Resources ngilele ngishito ye kwakha tindlu nemakhaya abantu nemisebenzi nema lodges la qeleni kwalama dam I water infrastructure emadorobheni ngileshiya bopeula seyonakele vele ngoyibhubuka ongramalanga fanele ukuthi iqalwe pass drilling rigs emekabi sekude afile lamaningi ukuthi luphohlo siluqedzele kuze ukuthi El Nino akhanze at least imbabane sinjana nemadolobha onke siyawabuka ukuthi El Nino utawumisa njani asikabuka imbabane kuphela sibuke ukuthi ke
Solomon inzaba illegal mining ikhona Madam Chair isiphatha kabi nayo ke le compliance bese ngishito watch nekuthi ke ema boreholes la khona lamanye awo akalungi anemandi lebonakala ukuthi they are not fit for human consumption losho ukuthi ke anabo fluoride lobonakala ukuthi bantu akubalungele kepha ke asikemi siyabuka ukuthi ema alternatives kungathiwani lamanye nje sesiba delivile bonakala ukuthi sesikusuka kulala contaminated EEC Madam Chair uyaqhubeka uyalimala ngekuthi kubiwe ikhopha nelitulu nalikhona libulale lama transformer nelitulu nalikhona libulale lama plango letigodo tiwe phansi kuze kulimale tinto siyakubuka konke lokho ukuthi ukuhamba njani inzaba ema tariffs kuthi solusetulu ibukiwe sisetikwayo besithumela ibandla nje le ngeshare kuyobuka ukuthi kepha kungahamba kweze kwendwe njani because we need energy security at very affordable prices usedulile gezi Madam Chair ngicela ugcina lapho Madam Chair thank you cha angibonge umbiko wendvuna lofincekile timpunga nanini uvile however ngidacela ukuthi labafika emuva batibike ngathi khona labafika emuva Mcebo Skudla, Office la Surveyor General. Thank you. Edward Mswane, Department of Water Affairs. Makhosazana Shongwe, Department of Water Affairs. Sebendile Vilagati, Deeds Registry. James Mabunza, Makasini. cha sibonga kakhulu ukudedfula ndivuna angathi ukuthi ngabe aphelele yini ama parastatals akho Madam Chair ngekwathi kwami aphelele vele kude lengekho thank you yes ngingabika nje Madam Chair lokuthi kumbe ngabona ucabanga ubona lokuthi abekho lethi inhloko takhona lababo MD Water MD NPC abekho lo NPC kukhona nje nalapha lesi vele nje uleka Prime Minister office khona lokumcoka la kwendako la sithunywe khona kwale Azerbaijan lokuphuthumako bekasiteke vele tawuqhamuka MD waka water bambikile ngekungaphili wena kunena lo makhata nje wabona ukuthi mkhuhlane wena kunena cha asibonga ndvuna asibonga because nangabe bakhona laba bamele kudinkinga angilo ukuthi sesijwayele kubona leti inhloko bakhona laba bamele ngosi bakhona thank you cha timpunga ngisacela ukuthi sale angimukele nemntwana enkosi intombi yenkosi loyo alternate yaleli committee ngindawucela ukuthi sicale ku Senator Dr Stuki Motsa usiphe ama interventions akho nangabe unawo mfulana Siyabonga sihlalo lithuba losiniketa lona sibonge umbiko wendvuna locacile nane kokuthi ke sisho lokuthi nawo lo mbiko lo finyetiwe ubhaleke kahle uyalandzeleleka
nalombhalo wawo noma ngabe ufaka tibuko yakhona nje kufunza ungalimata emehlo. I-report siyifundzile sihlalo nayo ibhaleke kahle yalandzeleleka. Uyabona lokho ukuthi belitiko batinikile isikhatsi bayatimisela ngoba ubona ngemsebenzi lophumako the end product ukuthi litiko lime kanjani noma libambisene noma likabambisani. Uphindze ubone nangendvona sihlalo ukuthi cha iyaflow lokusho ukuthi information iyayitfola ayincisheki, so uyambona nokuthi ukhuluma ngeconfidence. Sengishito sihlalo sicubulo saka African Union salomnyaka sikhuluma ngokuthi akuqiniseki ukuthi emanti ayatfolakala ne sanitation kunema systems la kahle kuze kukhona ukuthi kuphunyelelwe kulomgomo wanga 2063. Sitholile ke sihlalo sisahamba emihlangano ukuthi African Union uvule tandla ukuthi emave angakhona lokho ukuthi acele lisito atobanjiswa lapho angabanjiswa khona kuze lo mgomo wanga 2063 nalesicubulo salonyaka sikhona kufezeka. Umbuto ke uthi ingabe litiko uma ngabe liyadzinga kwethekela ngabe kukhona intinyathelo lelitithethe ukuthi nalo liyocela ukuthi libanjiswe kule dotentsaba leto. Sinenhlanhla ke kuthi le ka African Union sinalo liswati lakithi Commissioner Vilakazi lotimisele kusita asite wonke umuntu. Kwesibili sisekhona lapha kuletemandi siyeva ukuthi kutawuta somiso emavela amanengi atatilungiselela ukuthi leso somiso noma singeta angakhanzakali emave sekashota ngemanti. Mbuzo ke uthi ingabe litiko selihambe kangakanani ekuthenini lende siciniseko ukuthi masifika leso somiso kungabi khona kweswelwa kwemanti. Sisekhona kutemanti siyawubonga umsebenzi lo wendiwa betemanti Water Services Corporation. Ayatfolakala emanti kodwa solo ingcinamba sihlalo yokuthi emanti ahle aphuma angcolile ungati lokho ukuthi kwendekeni abe brown noma ngathi anelizakanyana ukuthi suke seyilahleke kuphi uma kwendeka lokho. Bese sihlalo nga 2015 lapha eMbelebeleni endzaweni yaseMbelebeleni nga 2015 bekunesomiso babhadala ke emakhaya lamathathu abhadala ukuthi amane agujelwe emanti. Senga leso simo leso bayohlola khanzakale ukuthi bayatshelwa ke ukuthi irig ifile kwende njani baphindze babuye ulethana ema receipt lakhombisa ukuthi nabhadala bawalethe ema receipt kubede lokwendeka kwasazi alahlekile. Baye baphindze batshelwe ukuthi wona ilist yenzeka kusene notwa leni celele ukugujelwa emanti. Uthi ingabe litiko liyibuka kanjani lendzaba le ngoba nalesikhatsi sesidze 2015 kuze kube namuhla solo kude lokwendekako
Nokunye lokuvelile ukuthi mabaya lapha sekude loyadiko lendzaba lena. Angikhulumeke ngemva bethi sihlalo. Ngilabanye laba affected lebe solo sithi kutawulungiswa kutawulungiswa. Bese ngibuya kuDemandla. Siyabonga ngaphephile gas ukahle njengeligama lakhe uphephile. Uyakhona nje nekubona ukuthi hayi ngathi sotawu phela bese uyakhona kulungisa likhikhi uhamba uyothenga and affordable. Emaneke kubuda nje sihlalo ukuthi ngabe akhona inema-plan ukuthi kunyuswe le size ngoba nyalo isagcina ku 14 kg. Kungawasita ama-consumers lokuthi le weight ikhulakhule kutokhona ukuthi kuthathe emalanga sisasebenzisa gas lo gas lona. Yekugcina sihlalo namuhla ngivuka ngethukekile ngithi ngifundza liphepha lithi isiso uhlongoda ufuna kucela ukuthi amananyuse intengo yagesi futhi siyabonga litiko lelikwendako kuzama lokho ukuthi limitigate lokho. Angakhoneka nalo kutifundza letizatfu ngoba kushidiwe ukuthi tibekiwe ngive nje inhlitiyo yami ebabhlungu asengibeka eceleni lokuthi ingabe leliphepha likhuluma liciniso yini sihlalo noma indzaba nje lengekho. Ngiyabonga sihlalo. Cha angibonge honorable senator. The next senator Babe Chief Ngoma. Ngiyabonga sihlalo lithuba. Madam Chair, ngicela ngekubonga. Actually benginema questions. I'm sorry umkhohlane uyangeke ungicindzetela. Benginema questions kuma schemes. Ngine questions. Ngina one question ma schemes are rural electrification bese ngiba nembuzo kumbe kepha ke wawuphendula minister kuncazelo yakhe. Ngicela ke ukuthi ngibongele lona litiko daba lelitendako kwekuthi electricity angasiduleli kakhulu. Vele kuyabonakala ukuthi ngabe kasisakhona. Live ngabe kalisakhona ngobe simlanza ngephandle, you can't control. Uma akhwehlela makhelwane kubita ukuthi vele kube khona lokwendako. Kepha letaba ukuthi live kube khona lekufakela sive. Ngiyakubonga kakhulu. Ngiselapho ke Madam Chair ku EEC. Yini taba letendwa ngisi ngiyabonga lokuthi kunema schemes icagogo bomlubombo bosimunye labata usite kuphehleni gas. Ungakanani excuse me. Ungakanani gas lophehlwa isilo ungena level methembile ngalomsebenzi ukuthi ngiyena vele anikiwe onke magunya as opposed lokuthi kwendiwa ticagogo lena lena. Mina nje bengingajabula bekuthiwa uyenza ku 60% noma 50% lo khicithwa ngeEEC. Ngishilo ke sizathu ngathi ngiyena simethemba phela nalo nikwe lo msebenzi live. Lokunye kukhona kuEEC kunana into lo msebenzi lomuhle lobe wendiwa nguhulumende wekuthi ubambise bantu lemakhaya kulama schemes. But really ikhona le frustration lekhona ka EEC kubantu ngoba kuyendiwe tinkundleni kwendiwe konke
Fike bese libhajwa nje la izibathi ngabe kukhona into lokubalahlekela ngalama schemes bona. Ngoba phela sithatha ukuthi lo msebenzi lo ubambisa bona. But nje kunema schemes ezingikhuluma la ngakhoni emafoma wengci kayisi. So ke kuyasikhalisa lokho ngoba phela lo msebenzi muhle wendiwe live ubambisa sive. Ngengceke ngibuyele emandini uthi umbiko wenduna lapha akhona emandini ama-boreholes lokhanza ukuthi vele angcolile. My question ithi kukhona ini lokungentiwa seyiwathethe lamandi wamikisa kubo basemandini ukuthi bawuphopolela. Iba khona indlela kumbe yokuthi ungafaka a certain chemical to clean lawo mandi aphindza ajinge abuyele ukuthi angasetshenziswa ngumuntu. Ngiphinza ngidumise sona sikimu semandi nasi lesikhulu lesikhava bo Zombodze Shiselwenwani Hosiya sivinini lesihambe ngaso vele uyabona ukuthi litiko lathola abantu labawatiko lomsebenzi bawenda ngokwethembeka nangezvinini lesifanele. Babe vele ba-estimate kuphela kwalomsebenzi ngabo bo September now induna iyasiqinisekisa ukuthi utaba uphelele lo msebenzi. Siyakubonga kakhulu ke lokho. Nawo nje manje iportfolio beyihlangene itolo lapha ikhuluma ukuthi litiko li-among sematiko lasukumako. Vele nathi siyagijima sigijima nalo besikuphi siyobona ama-schemes emandi avulwa. Khona la sibafuna benchmark la ekhaya siyakubonga ke lokho. Shengathi litiko vele lingajinge liqhubeke lifake amandla. I thank you, Madam Chair. I'm sorry for my voice, it's getting worse. Cha asibonge Senator Deputy unawo ama interventions wa. Okay. Ngiyabonga kakhulu sihlalo induna bese sivele sivusela umntwana enkosi PS nelitiko lonke kanye netimphunga kanye netafula lakho sihlalo. Umuntu akabonge kuva ireport lelandzelekako nalobonako lokuthi kunemisebenzi leyendekako. Umuntu uyephakamisa kubonga nekubona lokuthi vele live liyaqhubeka liyaphambili. Lo sesihlalweni induna ikhuluma ukuthi kunalesomiso lesitako bacabanga ukuthi le project yalapha kuliphohlo sale bayicala bayisukumisa. Nami bengubhalile lo mbuto nginawo ukuthi iyophela nini ngoba phela naku vele ngayiva induna ithi bayowubuka hayi ukuthi bayocala kusebenza. Umbuto wami originally bewuthi ke le project itawuphela nini ngoba naku vele elimino bathi usemnyango. Uma sikukulisha nje kutawushaya January mhlawumbe vele emandi seswatsinga. Ngekubuka kwabo ke ukuthi litiko njengaloku induna ibekile usibo next week batama bawubuka le project itabe sephele nini. Kwesibili sihlalo ngicela ku-appreciate na partnership litiko lelinayo na World Vision nke ngaba khona kulo msebenzi lomuhle wosenkundleni yasemkhiweni. Ngawubona lo msebenzi omuhle kakhulu. Lengicela ke kukuva ukuthi iprogress ihamba kanjani yale good initiative kulo 5 wetinkhundla lebatargetile kule financial year.
njengekusho kwereport yayo indvuna. Ngifuna kuva nje lokuthi progress ihamba kangakanani. Then kwesithathu sihlalo lengifisa kukuva ngicabanga ukuthi kutasisita singemaswati ngile installation of prepaid water meters. Kokuthi uma litiko libuka lokuthi live lingaka kutawuthatha isikhathi lesingakanani lokuthi bacoverishe lonke lelive basifakela. Nekubuta ke nalokuthi le standard charge sitaba khona ngoma esiyashaya standard charge uma unebhizinisi nje kanti noma manje wasebenzisa kancane but standard charge ukhanza le mali setulu ukuthi makufaka le prepaid le standard charge sitaba khona yini. Siyabonga ke indvuna seyikhulumile ukuthi le project yakamanzini donsa imali iwamikise etinkundleni itawuphela ithi nga-October abo October lona noma October 2027. Singabonga kona vele uma ingaphuthuma yona le project. Ngibuye ngala ka mining sihlalo indvuna ikhulume ukuthi mining ama-sites la active matsatha nganoma ngife kahle itangicondzisa indvuna yathi noma banema-license angi-5 yini. Lengifisa kukubuta ngiloko ukuthi lo msebenti soqalekile lokwentiwa njengaloku phela umuvo bosekutheni kufuna ukuthi le processing part of the processing yenteke la Kangwane abe lelo liphupho lelo liyafezeka yini ukuze kuthi kutodaleka imsebenti sithole nerevenue lengcono njengelive. Undermining bengifuna ke nalokuva lokuthi labo zamazama hulumende noma litiko ke libona lokuthi banganciphisa kanjani ngoba labo zamazama bayaqhubeka bayazama bayatezamela and ngalendlela labenda ngayo uyabona lokuthi akusisafe. Ngengabona kuletinye tindzawo basho ukuthi about 1000 webantu bake bacibetselwa ngumgodzi ngalokutezamela. Sekuva nje ukuthi litiko kanye nahulumende bacabanga ukuthi bakunciphise kanjani lokho. Ngibuye endzabeni yagesi sihlalo umuntu angete ahlala kukhuluma ngagesi ngoba gesi vele uyasiluma sonke uphakeme kakhulu. Siyayiva indvuna iyakhuluma ukuthi kunalokwa nalokwa by 2028 ikhulume nga-188 megawatts. Lebe ngitibuta ke la enhlitweni yami kokuthi kutawehlisa yini lokuncika kwethu kumakhelwane kuphindze kwehliseni kokuthi nale charge yakhe gas ehle emaswati akhone kokuthi kube khona lapho alamleleka khona ngoba udulile vele mbamba gas kulamalanga. Uma uthenga wa 500 nje uyabona ama-units lo ukuthi akefiki ngisho ku-200 abangaphansi anganoma ngisho kahle kodwa ke ngiyamthenga onke lamalanga gas.
175. Angibonge sihlalo benginala my intervention questions nje lawo. Sibonge kakhulu siyasekela i-report elitiko liyabonakala liyagijima lonke live nami ngifakazi siyabonga sihlalo. Siyabonga Deputy Ndwana Nkosi. Ngiyabonga sihlalo lesihloniphekile ngivusele imvuna Umntwana Nkosi nema officials onke lahamba nawo. Ngivusele nawe ma senators nawe sihlalo nalobo lona kwetafuleni. Bekukuningi mhlambe bengakubuta kodwa nje phela umnyaka usasuka lokuningi sive sikuvile Umntwana Nkosi aphendula makakhuluma ne-portfolio committee assembly ngilomunye nje lothanza kulalela i-radio ngulalele lokunye ngede ngakuphinza kunjengendzaba nje yasurvey noma ngasho lutho kule report kodwa ke uyichazile lokuthi cha siba nabo labo survey kodwa khanza sibathathwa ngilala babafundisa ukhanza uyosebenta ngephandle noma sothathwa tinkampani letinkulu. Umbuto wami lokhona lapho ngoba le shortage of staff iyavela kakhulu kule report. Kwekuthi ngabe ubambisene kangakanani ne-university nalama colleges kokuthi batrainwe labantwana babe baningi basingekutrainwa bese bayabonda bangahambi nje bangakalisebentele live ngoba vele sitrainile asalo ukuthi bawutfola lwati lolukhulu maneke labanye babuya sibabatsala mangabe kungithi thina besifazane bese ukhanze sesiyashada khona lela sisebenta khona sekungasi nje ngilombo ukuthi ngabe babambisene kangakanani nalokukhuthata ke vele ukuthi vele labantwana babe baningi labangenela leti fundo leti ngoba siyabona lothi la kubo survey konke nje na uyabona lothi kuthiwani bo convenience conveyor or convenience lapho nje uyabona ukuthi kulelo litiko konke labantu labo besinabo bese sekuba kuleli tiko la ka geological survey and mines kwecala sibuka sakhiwo sakhona bengithi kumbe si-temporary nami ngisafika ngoba ke ngaya ngabambisana nabo kwenda ku-testa ngoba besenda sibuka lamanda khona sibuka lokuningi kodwa ke uma utawuva thina namhla solo basebentela khona thi litiko ngathi litiko liphambisene kangaka noma ke cabinet ithini ngaloko uthi mhlawumbe imvuna beyingabuka lokho ukuthi kube khona lokwentiwako seyinzala leya building ifana nane lapha ngendasi lapho kwacala khona DC mhlawumbe sesingaya mhlawumbe ke ku-7 mase ngibuka indzaba yalapha endasi yaka coal kukhona kuma kuyavakala la ngephandle bekade kusho ukuthi kukhona inkampani letenta nje umsebenzi bese tiyashiya nje kunjalo they are not complying to imali kwanyana khona ngathi bebangabambisani nelive ukuthi balungise lapho bekade babemba khona ngiyabona ke report ukuthi kuyasho ukuthi cha bakhulunyiswa bathi mabakhulunyisiwe base bayabendelelwa litafula lothi batawubo bahlo which is the monitoring and evaluation batawubo bahlolwa njalo njalo ngibuta ke ukuthi le mayini lebekade kubekwe kanjalo sebayihlole seyikuyekele yini lebekade ngakwendi ukuthi comply nemanako ethu nemthetho lekufanele ihambe kuwo ngithi kulokuningi ngibonge ukuthi sivile ukuthi mabanda logesi mabahambisa le high voltage nakhona kuvikelile nasetinzabeni kubo bakagesi abasakwende lokuthi bafike banicimele sebanendlela lensha yokuthi bamfake without switching off that area siyakubonga kakhulu ngosileyo technology leseyikhona ngoba kuyasita mangabe kubhlungu lokucinyelwa gesi ubathi uyabuya ukhanza ukuthi
sowonakalelwa tindvo incumbi. Indzaba ya kawater indvuna ikhulumile ngekuthi bantfu sebakha madvutane naletindzawo lokungafanele bakhe kuto. Umbuto kimi ukuthi ikhona noma ke sithi asireviewe lo mtsetfo lomdzala manje sale bafaka inhlawulo yokuthi umuntu athi khanze uthi ngafaka la ngifile mina ngoba sebaningi kakhulu ngikula ngasemantini emateteni nasemgwacweni bathi ngekubona umgwaco umusha bathi nkwe umangalo uthi kwente njani. Che ngicabanga ukuthi ngeke nganza kakhulu angisale ngima khona lapho ngoba sonke vele nemavethu niyasiva sonke kuyashaya lokwemakhada. Ngiyabonga kakhulu sihlalo isikhathi longiphe sona. Sibonge Nkosi. Kwami kufishane nje ndvuna kudvumisa emanti lafakwa kona gezi lemakhaya gezi kule rural electrification cishe sekuyakhanya etindzaweni letinengi. However kusenetingcinambanyana lapha nalapha la uthola ukuthi usashota gezi khona. Lebe ngingakucela nje emagesini ka EEC ngicela lokho ukuthi nangabe kunale shortage of imaterial njengoba kubhaliwe lapha ukuthi base babe nama challenges bangabo labo soma contract bangabonikwa lo msebenzi ngoba kunalama labor compliance certificates or rather documents lekufuna ukuthi bawakweleke lokho imali lemsebenzi ayikho la bahlala khona kufuna bathathe abantu babawufuna indzawo le khashana emakhaya and then nasebafikile le uthole ukuthi sebagubhile tigotsi kufanele kufakwe tigodvo kanjalo njalo only to be told ukuthi hayi kude kwekuthi nekwekuthi sekufuna ukuthi beme kusho ukuthini kulomnikati walo msebenzi soma contract kusho ukuthi kufanele ukuthi ababhadalele abantu nabahletileyo kulabanye nje basebakhala ukuthi baze bahamba bawovala lo mgotsi lemigotsi lapho kunaleti hlahla khona ngekuba angeke ngisho ukuthi ngekwehluleka kwa EEC ngema challenges labahlangane nayo EEC ngoba nisuke nathi very well ukuthi you have challenges and then when it comes to paying them again phindze nibe inkinga lo munye uthole ukuthi expected ukuthola $500,000 and then you pay that person that contractor 60,000 lokho kuthini. So ngiyacela ukuthi nani khipha lemsebenzi niboyikhipha nibe nema intentions lamahle hayi ukuthi nendela nje ukuthi niyanika abantu nizame kufaka ukuthi ningene ticathulo entabo labo soma contract ngoba labantu laba bahamba bawoboleka imali ngaphandle so nasekude le mali ekubhadala sebemile bemiswe ngini hayi akulungi ngiyacela nje ndvuna ukuthi fane uba donsa indlebe. Kwesibili ngisho ukuthi ngiyadvumisa enkampanini yaka water kuhle kakhulu lokuthi eMaswati athole emanti in line with SDG 6 lethi kufuneka emanti lahlobile clean water and sanitation. Siyakubonga lokho Nkosi kuyadvumiseka. Le ngidawucela ukubuta nje ukuthi kunaba laba letinkampani leti private leti drillako emanti kuthi ngabe ikhona yini indlela yokuba regulate noma nje bayahamba bawoti kuphela ngoba kulabanye ukhanza ukuthi kune outcry kuthiwe hayi ufika wagubha nje wenda noma 15 meters noma 10 meters i-water level sevela phelile emanti ngekuthi wende lokho la wendawo. So uthole ukuthi nalabo bagubhe khona akusiyo indlela lengiyo la kufanele ukuthi ngabe bagubhe khona njengoba nisho uzuthola ukuthi kunemithoyi lawo manti lawo akasi fit for consumption. So ngicela ukuthi ngive nje ukuthi ngabe nenda njani nangabe kude kufanele kulungiseke kwadeke ukuthi tingaka letinkampani leti kuphela eMaswati ngoba uhulumende unema challenges ngaloko kugubha kwakhe. Lokunye lengikubonga Nkosi ukuthi
ukuthi iGulp nale family yakaKhalo le impulse yakhona siseniyayicetha awukuthetha iminyaka impela imali leluzekile lapha yaluzwa abanikati bebhizinisi ibe inkulu kakhulu angeke ngibuke kakhulu le giant le wholesale fuel ngibuka lo mnikati lo somabhizinisi lo Cashe Maswati so ngiyakubonga nje lokho ngiyathemba ngosi ukuthi utawubuya uspotele ukuthi senicedzile ngako sekusolvekile seya operator i-filling station eMaswati yachubeka yasebenza nema-tenants ayangena lamanye lapha ngoba labanye bangeniswa ngilokuthi kuba busy ngiyabonga kakhulu kude le angeke ngichubeke kakhulu Nkosi i-first quarter ngakunengi le ngidakusho ngangikhuluma nganaba yabo Pamela ekhabo Pamela ngive ukuthi kuhamba njani kodwa nje iyeta lenye ikota sitawuthi khuluma lapho ngiyabonga Akaphuma empopeni uthi Mr Clark ucela announce nang GSD 122 siphike ukuthi ucela mana isuse kuyaphuthuma kunanasi simemetelo kunemoto lengu GSD 122 CP nangabe umnikati wayo ungala ngakithi bathi bacela ufane ikhweshe la ibe khona laba khona kuyaphuthuma noma engathi ipake emva kwalenye yini ishokelenye GSD 122 CP ngiyabani ukhona umnikati wayo awu bathi kuyaphuthuma baba cha Timbunga angathi ukuthi akhona yini ema interventions lenawo lamanye mankonyane lasele Nkosi ngathi kusele litfole cha ivakele inangu kuvakele kude lokunye labachubeka ngako ngindawucela ke ndivuna ukuthi utiphendvule Timbunga kodwa nje ngicabanga ukuthi le presentation yakho icishe yakuphendvula konke so utawenda nje lokho lobonako ukuthi kusele lapha nalapha hayi ukuthi kwengendwa ukuthi kumakhata kodwa nje ngibuka ukuthi ipreamble beyivakala ngiyabonga Asibonge Madam Chair sibonge Thimakhata avela avula indlebe kwevakala konke Madam Chair kokucala nje sibonge ukuthi labadzala labangange Timbunga basibonise babude nemibuzo lapha kukhanyisa ukuthi sikhanyise ngona kumcoka vele kithi lama questions nalo imbono ukuthi oqa lapha kube manje nithi phela lapha kunjani ngoba kusho lapha ukuthi nawulapha ubekwe ngokuthi uhlakaniphe kakhulu yini cha uhlakaniphe kakhulu nasibambisene simunye sisebenda nobani lapha nje nansi nisibambisile siyakubonga Madam Chair ngicela ukuthi etimpendulo etiningi start letter setiphelele in writing lapha ngidawuphendula nje kafishane Madam Chair Enzabeni yase African Union or yase ngithi nje sibonge imbunga lapha dokotela udumisile ukuthi umsebenzi uyawubona uyakhanya wase ministry uyaw appreciate kakhulu waba nembuzo ke kuthi njengoba uyawubona umsebenzi muhle esiwenza kwemandi kune African Union la lenemgomotside mayane kutholakala na kwemandi lena etikaling ubuteke ukuthi ke ingabe kubambisana kwethu nayo iAfrican Union kukhona yini kungakanani kunjani Madam Chair ngingasho ukuthi iqiniso lelo besisetopia nje kulamalanga siyokhuluma khona ngemandi kubambisana neAfrican Union kukhona kukhulu nayo ke African Union bese ibambisana nalabanye abantu bese nje vele iya coordinate kukhona lapho ingena khona African Union
iyosicelela ukuthi sibanjiswe ngemandi lapho singakwathi khona ungena thina khona. Osho ukuthi nje kubambisana ne-African Union kukhona, very much alive, siyasebenzisana nayo. Enzabeni yaka esomiso lesitako. Ngingasho Mr. Chairman, Madam Chair, ukuthi ngempela kude ukuthi ungathi hayi sizabe si-ready sishaya isifuba. Vele kepha kusebenta kwethu nekubona kwethu cha singathi shaya isifuba ukuthi sitawulungela ukuthi simo bantu bathole manje banathe. Kepha ke vele kuyawubonakala khona kahle hle kusujana. Njobe ngikhuluma nje ngembabane ukuthi imbabane ine threat lematima ngenzaba yemandi lanathwa ukuthi angasho alimale at any time. Yincane le reservoir yakhona. Ngako ke ifanele ukukhuliswa kwayona. Keja kusengendiwa lokho. Loluphohlo tawusenjediswa. Njoba ngisho nje ukuthi sitakuya sohlola angisho ukuthi sohlola nje. Mbamba kukhona lokwendiwako baka AWC. Lengete ngafuna lokukhuluma kakhulu ngobe ngisengekayi kohlola lapha nami kodwa ibonela. So nase ngibuyile ke ngidaba sesigabeni sekuthi kunjeyana ngikwadi ukukhuluma kakhulu ukuthi ukuhamba njani. Kepha ke baka AWC basetikayo lenzaba sibambisene ne-planning, sibambisene ne-Ministry of Natural Resources, kutawu senjetwa, sibuka semandi after bakhona. Kuso ngelesikhathi isengakefiki le El Nino. Ubuta imbunga lapha ukuthi ingani lamandi lapha ashaba brown la aphuma na kunjani lapha kuhle kuba njani vele kuba khona lokho imbunga lehloniphekile. Tinkomba taloko tinengi. Ungakhanza ukuthi lama pipe lawa landlini kakho ikakhulu naka galvanized. Ulosho ukuthi ngile nsimbi lenzala ayaphuma vele anjiyana a brown la kuqaleni ahamba besabaya banjanjanyana asashoba shoba. Ukhanya ukuthi le ndlu lohlala kuyo kumbe ingabe yakhiwa nini, yakhiwa ama pipe lanjani. Kulokunye ukhanza ukuthi unelithanga la ngaphandle. Wena wathi uthe manje ashobile. Kanti kuhle ngene umoyana nje ungena kusanyelanga kuhle kuphuma lapha epipini lamapipini akho. Mbamba na reservoir yakho bese kudala inkinga. Esho ukuthi ke embunga kunengi lokungahle kunjiyana. I-case ifute ibukwe ngacase ukuthi lapha kubangwa yini, la kubangwa yini. Akusiko ukuthi ngilek source cha ngobe kungabe kasonakalela zasingaphambe mandi lahlobile la ngqolile sivele siwamikise le siwabona. Kuyawuba la ndleleni ikakhulu endlini ohlala kuyo ukuthi ine mapipe lamadzala kangakanani aluhlobo luni. Lapho ke kutawukhanza khona ukuthi ke inkinga ikhona. Lamakhaya ke induna imbunga lekhuluma ngawo lamathathu libonakala ukuthi ngemakhaya labhadala kuthatha ugujelwe mandi kwabanjani njanyana. Ngingasho nje enduneni wempungeni ukuthi icabinet beyibuka lenzaba le ukuthi kunebantu laba bhadala imandi labhadala ukuthi batawugujelwa koje bagcine bangagujelwa. Labantu ke iministry beseyifuna ukuthi ayimixwe le mali yabo kubo babhadalwe. Lo 3 lomshoko nje iministry yati labang about 187 bantu laba applya babhadala babanjani.
bese kubalwe nale mali yakhona ke konje kwase kuthiwa no uhulumende wasichake ngeke kulunge ukuthi bese seseshuleka kugubha abantu usabuka indlela ke uhulumende ukuthi ke utayi wagubha kanjani lamantu kulaba besibabhadele ngakho ke indzaba lesetafuleni leyo ku cabinet iyabukwa ngicabanga ukuthi itawatiswa indlu ukuthi kunjani indzaba yaphephile ivele abantu lebakhuluma ngaye bamthanza njengoba nje imbunga imthanza phephile ukuthi uyapheke ushabile kunjani bayavele bayadumisa abantu ngaphephile ngilendzaba nje yona lena loyishoko nayitolo nje bengikhuluma yona bangibuta ngayo lekokuthi lamakhulu emanangu ngeke phiphela nje basifuna wona ngeke sigijima shona sihlola lokuncane goma cylinders sikhulumike lena CEO washo wathi hayi i-procurement vele isebaleni bawalanzile asendleleni ataba khona masinyana ngicabanga ukuthi ngingabeka lapho ngenza indzaba ya imbunga yona dokotela ubutile ngendzaba ukuthi njengoba nangu sovuka namhla udumele ukuthi ugezi utawukhula kunjani kepha ngaliqiniso lelo na liqiniso netimbunga letinye tibutile deputy speaker nje lapha deputy president ubutile naye liqiniso lithi indzaba yagezi kwaba nesivumelwano nesakhiwo lapha kaNgwane lebo 2012 kwathiwa EEC nakakhulisa utafuna ka apply and utawu apply every 2 years lokhu apply ke akusho ukuthi kukhulisa kuphela kungendeka apply EEC athi ufuna khulisa apply cha ukahle uapplyela 0 angaplya EEC athi ngifuna kunciphisa Solomon ku AC lo ukuthi cha nabavumelana na esera ukuthi lokhu apply lokhu kusima kumakuphi ngakho ke ngiyathi ngakukhulumisa kakhulu ukuthi kusho ukuthini honorable senator kuphela ukuthi nje lokhu apply kusemthethweni ukuthi every 2 years they must consider lama costs ahamba njani babuka ama tariffs asekahle yini basho ukuthi batawabuka in short ngiyacabanga ukuthi siyevana kepha ke impendulo sitayibhala ita ukavarisha kahle hle ukuthi ngabe kusho ukuthini imbunga chifu njengamandla ukhulumile wabonga ngereport wabonga nangetindzaba tabo rural electrification ubuta ke ukuthi kepha ke manje lo gesi lokhishwa EEC ungakanani bengishito report yami ke Madam Chair ukuthi EEC we importer 70% lo sho ukuthi iproduction yala ekhaya ing 30% sifiso sesethu sivele nathi ngiso lese ukuthi iproduction yenyuke lapha ekhaya kubonakala ukuthi yendlula lebo 70% 80% njobe ngishito ke nangikhuluma ukuthi by 2028 sifanele sibe significantly above 60 kule report yakho ngibengishito but nase ngibhala ngidawuvele ngibuyise kahle ukuthi isidaba sikuphi ka 2028 we are confident on that Madam Chair nema schemes ke ushito ukuthi ama schemes ungathi di schedule takhona dihamba kabana kuba slow vele ke bakhala kanjalo bonke bantu siku-investigatile lokho Madam Chair ukuthi kuhamba kanjani sahlala phansi na EEC
waze wakhipha ke schedule EEC sekuthi live lonke batalihamba kanjani batawufika nini kuphi batawufika nini kuthi benteni kuphi sesikhona. So bengingacela ukuthi emalungu lonesifiso sakubona avela asiqonze ku EEC singamlethela noma lapha khona kwekuthi nayi schedule sema rural schemes ema boreholes ukhala ukuthi ke lamandi labese bama boreholes asangqolile akasanatheki asanjani liqiniso lithi Madam Chair lamandi uma siwabhora nasiwabhora asuke aclean kuhambe keke bese keke ayangqola akusiko nje ukuthi siyagubha sokhanza angqolile bese sithi awu khona thanti imbombe kuneni cha kuvele kusekuthenini lamandi bekaphila asasesigabeni kuye kwendeke ukuthi ke angabe akakhwakamaningi lama chemicals now ufaka lama chemicals ke ekwalungisa lamandi bese ke faka wona ke ayalunga kepha ke akusiko ukuthi nje asuke angqole from the beginning originally asuka clean ayatestwa before kuqhutshekwa liqiniso ke vele ukuthi emanti kangwane asasesigabeni sekuthi sebayeta batobuka ukuthi ngabe emanti sikhona njani lokuwahambisa sibanike bantu sikhona njani besinelisuthu nje itolo lokhu about 4 weeks ago beyila itofunza kwakufika iminister wakhona nema officials lamanengi vele batobuka ukuthi hey ngoba ungathi siyeva wathi kangwane kunempumelelo kutemanti nenda njani bekunene sifike phansi nabo ke sabatshela ukuthi nakho lesikwentako kepha ke nathi sisengeneli ngobe nakusenganeli iswati lonke sisenganeli njengoba ingwenyama ishito njengoba sibaya sishito ngakho ke sisesemkhankasweni ubutile ke deputy president kuthi nje nayi dry season seyikhona sitawenda njani bese ngikhulumile ukuthi utawende kanjani Madam Chair ngicela sala ngendlula lapho ukuthi siyalungisa vele sicabanga ukuthi by the time siyabethemba bakawater ba EWC sikhulumile lapha nabo phansi sihleli phansi kubuta ukuthi njengoba naku sekulamnyango ke senta njani basikhombisile ukuthi cha ungathi kutabe by the time tabe sekulungile udumisile ke indzaba yasemkhiweni babe deputy president senator ukuthi uhamba kahle ukuthi ungathi progress ihamba njani kuleti nkundla leti 5 leti khona futhi etifakwe eManti cha ngisho ukuthi Mr President Mr Deputy President Honorable Deputy President cela ukuthi nasibuya ku second term sitayiteka kahle ukuthi sesikuphi progress kepha ke I can assure you iprogress ikhona sitakubikela nje kule term letako ukuthi njani nasingabika ngaloko nyalo sesingabe sesibika kwale term letako kusho ukuthi le quarter letako umbuzo ukuthi i-standard charge sitaba khona yini nase kunalama meter. Mr Chairman, Madam Chair, si-standard charge now khuluma ngema charges ngalawo ma sekuthi lama meter lapho sekune meter khona kusho ukuthi prepaid ngicabanga ukuthi impendulo ndayiletha but on my own I don't think itaba khona i-charge ngoba phela seyila ngeke bekhona charge ngoba so prepaid utabe nabe imandi nje ngiyativulela ngaJanuary
kuthi kaMeyi sengidinga imali ngiyawuvula ngaNovember bese sekuthiwa ngicharge la ngemuva akafanele kwendeka lokho kule system lesicela ukuthi ibe khona. Umsebenzi kaManzini uthi utawuphela 26 noma 27 October. Umsebenzi kaManzini Madam Chair utawuphela lo nyaka nga-October. Lo shothi nje vele sosekuphelene. Dimayini letisebentako Honorable Deputy President according to geology heading 3 5 dinikwe ma license. Beneficiation, that's what we're all talking about, Madam Chair. Sisesigabeni sekuthi lapha nje emhlume sekwakhiwe umshini lomkhulu wekufaka lamalahle before ahambe awukagezwe ayende njani njanyana uvele nje nemshini omkhulu be-investment lemadini kulamalahle. Solo ngiyo ke le beneficiation ukuthi ke at least kube khona lokuqalwako lokwentiwako ngala. Sisabuka ukuthi ke lo lokunye kutawuhamba njani Madam Chair. Bozamazama bavele bayinkinga and batawuvele babe yinkinga kepha ke emaphoyisa nemasotsha engwenyama asibambisile ekunene kokuthi umonakalo ube ngilo bambekako ungachitheki nje ukuthi saka bayasebenza ke vele bekunene kunemishina yabo nje labo zamazama lebayibuthe emaphoyisa lena ilapha eMbabane bonakala ukuthi cha phela ukuthi mbebatamani baphele manje la bekunene. Ukhulumile ngenzaba ya electricity cost babe Senator Deputy President kuthi ingabe lo gezi nasala ekhaya utawudula yini utawenda njani. Cha gezi nasala ekhaya lokukhulu ngawo sibheke ukuthi angabi ngilolo nomakhula ngeke akhule ngale ndlela lesijana ngoba sibheke ukuthi phela sekusekhaya lena sithi nabathi bakhulisa nga 20% awukwathi ngisho nokukhuluma uthini kangakanani lapha ekhaya kumbe singashala phansi naloko bekunene kunjiyana. Lenzaba ke ukuthi ke le tiqagogwana tabo gezi nalapha lokuncane ngicela kubika timphungeni ukuthi sengiyona ndlela umhlaba wonke jikelele lo tsite akuhanjwe ngayo kungabe solokumelwa labo bambam betitesh ngoba bakhona nje uqala kuvutse kwenta le station lesikhulu kuyakuthatha isikhathi eside phinze netimali takhona kuti butha akusimalula. Leti teshi etincane ke umhlaba sowujubile vele ukuthi awu bekunene asiju ngiko nje sekunene igama elithi independent producers usho bona labancane labanye bakhipha ngisho less than a megawatt bakhipha lokhu twi kepha khona ngamkhanyisa lo bamba kumcethe nisebenze ngayo nayo uyawumela ke station esikhulu lesiyawuvela nyakeni wanyaka uyawuthini usho ukuthi ke le ndlela okusenyethwa ngayo nyalo sengiyona ndlela lekuthitwe cha akusenjethwe ngayo ngobona isinje Solomon akha le station sakhe lasakha le kubona 1960 solo kude lesinye 1960 usho ukuthi ke simele nomnye 1960 yini na kanzi ukhona lona lothi senginagezi mina la ngiko nje lo isinyalo uthi nalona gezi kakhe ekhaya
wesola akabuye sikhulumisane engxenyeni lokunqanyana nje lokungakhokha lokunqane nje impela kuje nokungakufaka isi uyakufaka aphindze akubhadale iEC sinenqumbi ke yagezi ke lapho more than 30 megawatts lesinayo nawubala le live lonke lobonakala ukuthi ekugcineni kwakhona ungakanani gezi lesinaye lokunqane ukuqaqo khona sengitona yasebenta umntwana Nkosi ukhulumile uyadumisa umsebenzi naye wekunene lo wento walitiko uyakhuluma ke ngendzaba ukuthi letikili letilapha leti critical letingakagcwabiswa ubonile nalapha vele ukuthi kunaloko netikili vele etinenge letingakagcwabiswa labanye bancikile nje ukuthi vele nawuhluphekile phela uyahlupheka usale nje ukuthi baba mnganami bamba mnganami bamba mnganami liqiniso vele honorable senator kwekuthi ngithi honorable senator sihlalo kuthi ngoba futhi ngadress sihlalo liqiniso lokuthi bantwana bayathathwa bamikiswe esikolweni nase babuya bavele bathi ngoba uthi lo yami ndakubhadala isishumba lesikhulu kanti uhulumende ubhadala isishumba lesingaphansana athi umuntu nase asishumba lengisifunako bese uyasibalekela noma ngabuya gcina sahambile because these are hard skills noko ke siyakhuluma ne-Ministry of Labour in terms of scholarship wekuthi labe kunene abamane kubengedwe babaningana kuletikili letingitona timqoko and ke uyasiva unene wakana kwini kepha ke iqiniso nje ukuthi cha vele labe kunene bahamba vele sisesigabeni ke sekuthi kubukwe lokuthi bangabanjwa kanjani njoba ishito nje imbunga lapha ukuthi kumbe basayiniswe phansi kumbe kunjani ukuthi nawubuya lapha phela uyasebenza manje lokubuya kwabo babuye kuthiwe ngu2 years nyuvama 2 years qwabida kweliso 2 years uphelile nakaphelile 2 years sohambile futhi lo muntu uthi hey ngisevile ufunani kanti kimi sengisevile mos ngakho ke indlela ethi sikubukusana lesikutusako nje ukuthi bantu abasebenze ngekuthanza live labo basebenze ngekudimisela ngoba enokuqosha imali onke malanga uyagcina ukucumbula emgotsini uzoqosha imali umlomusheni osebenza into la ithanzako nekusekela live lakhe lidzinga wena ukuthi ulisekele ngamunye sonke silisekela indzaba ye-building lenzala vele lapho imbunga cabanga ukuthi itawuphenduleka sitawuya le lapho iphethwe khona le-building ngoba ima-buildings aphethwe le kwabona ukuthi cha sitayibuyisa impendulo yakhona ngale kwaloko Madam Chair ngathatha isigaba sekubonga lesithuba sekuhlangana nani nisibonise nisinike lithuba ukuthi sethule nathi umsebenzi esiwendile kule court lesicabanga ukuthi usihambela kahle nase kulukhuni sitaba sesigabeni sekuthi sikubikele chairperson ukuthi ungathi sekulukhuni bese uyabona ukuthi wenda njani wena kepha ke kusasebenteka kakhulu sibambisene sonke ematiko nema departments kusebambisene. I thank you, madam. Sibonga kakhulu imphendvulo tendvuna. Sitawucela ukuthi umbiko wethu ube khona by Friday.
Sitawucela ukuthi umbiko ube khona Friday morning latest. Nangabe utawukhona umsutfu ukuthi ube ready by tomorrow. Kungajabulisa kakhulu naloko, but nje ekseni ungaba kahle ube sowufikile Friday. Ngiyabonga. Sesicishe sicedzile.